ake ngidlala istokfela ndino 20,000 bangiqala abafana bandigwaza 7 wamanxeba ubengaboni uba ndintoni ngibacela bani angigay aninamabele betsoza ubemhleka nje ngibatshela I'm gay it's my real life ayikuthi ungishele ungangiboni ngoba ulandela ubuhle kodwa it's better ukuthi ngikhuluma iqiniso imama begwaza bagwaza bafuna imali okanye bafuna imali bangibulalela ukuthi I'm gay it both things shoots indila nazo la last year okay ngashona lale sibhedlela maybe 6 months ngathi I'm a fighter I will come back akusizothi ngibuyele emumva isimo siyabheda like no matter angekho umuntu engizothi ngizokhala ngithi wow no ngoba babegwazile azange babona abo bantu ukuthi ngababona and ngaye police station icase yami was not follow kwagcina nje umseshi ngizobakhomba abantu akaza abuye until today leyo case ngiyababona bazidayisela amazambane lapha ku happy kuyale nale so leyo case angiyazi namanje shabalele kuphi it's fine ngaqhubeka ngathi uthi ngibuyele eShepstone ngafika ku West impilo yabheda ngathi hey I'm coming back to Durban ngiyolwa cause ngifuna ukuya kude nale mpilo yami ngifuna ukuyithatha ngibeke with another level ake ngishintsha ake ngizibeke kule spirit ngishintsha amagiya yabona isithuthuthi njengo driver umshayeli idala abuya ngeseThekwini ngasebenza ngaluka ama client sebenzela khona eThekwini 320 nginama client ngiluka kahle akuncomi mina ubona abashoyo ukuthi siyawuthanda umsebenzi wakho yonke into uyenza ngothando ayike mngani nako ke futhi ngigileka ezinsukwini futhi I think it was Friday ngiphuma nje emsebenzini Nkosi yami mangiphuma nje ngidlule esigayweni ngiyothi nje va kancane ngisebenzile nayi imali phela intokazi ngiyojabulisa njengomfazi osebenzayo okhuthele kuthi ake ngiyomarinate umzimba hayibo kubalulekile ukuthi uphinde usoke off uyayibona ke ngoku ngathi ngiphuma nje esigayweni